mukanga kange amanyata hati Ekibiina kiri mu church nkuka Ebibiina haraho kugira ngo anda twawo tutabyina ntubasa ko Ebibiina bishina makuru we bari moderator n'abatahi banje nanyenda kubanza n'abahereza aho history y'Ebibiina initially nobo kumigando akata ba Ebibiina konka ahagire kwizire Ebibiina bikijana n'enkora muri Kibiina kine enkora hariho Ebibiina ebikwikiriza hariho federalism kaje mwe imwe Kibiina cyane kimuratandika ushanga n'umugira ngo nkana uturere twakwasire power ntwenda mumbarira region yambarira eyetongore Uganda eyetongore North eyetongore nka federalism ko kumukujimana hariho communism hariho populism nanga nanka Ebibiina bya populist ati waza nka communism za China then hariho socialism Ebibiina niyo byatandikire konka bona bo direction yabo na nenkora zabo tuzikugera tuzukusha so na Ebibiina kubyizire bikuzo mu Uganda of course tukabikopa hero kubyizire bikuzo mu Uganda na Ugandans basharamo buryo umwe naronda Ekibiina ecyafiteka ngo enkora yacu ni yakwikirizana nayo harimo Ebibiina mukamwe uri muza kabakayeka kabakayeka babo kandi bikiriza bo urukubasa kumwe bembezana nyine noha nabo nakabaka then tukatwineza UPC tukatwineza DP tukatwineza buri Kibiina nyine kucyabikiro kije wahuriraho za Uganda Federal Alliance so buri Kibiina hine goals hine target eyikine kugira ngo gishikirize kandi kine n'emikorere yacu namwe ndakugambira ati nka Kenya boyine nko kuba kokore byabo at government kwe kwije Kibiina kuchikwija chinda no system yaki ya government so Uganda rukuza kwakira Ebibiina namwe ni time yitwa akire Ebibiina byarwa mu Uganda president Ebibiina ija akije Ebibiina we yagerata yabi abudde wena kingdom zona mwene yabi yakana ade kintu chora kiri kiti cha under him konka later hija hayitaga kugira ngo haraho abantu noreba tukureba tebeje Douglas nagirebo kwe iwe nogirebo kwawe nakahafu nagirebo kwe ukatwena turebe imeze ukatwena tureba mu nimeze konka buryo umwine ko bakugireba amwe nagirebere ye sente undija gijoga muteyine sente undija jatkarano kartwabona kitebe cyawo so nico cyatumira ati parties zagira zita zije akuba twena turarebera mu direction emo ogwa kaba nareba ngucimire gukora tuti ogwa tapana twanye tukora tuti so parties nto zatahiremo parties zindi ahizizire zukaza kuba ahiturujgomo NRM yeyo nkeri kuza kwija tukija turyo movement system twena twaturyo mu bakamba gweta umugende twena turyo movement konka atabaye baryo mu mugendo kubashire bagira ngo apana ntwenda tube nkamahanga gane ico ni kimwe cya kabiri ntwenda ngo systems iwe NRM ko rero ngweke nitoba FDC turyo nturebeke nitoba DP nturebeke so no parties zizire nyowe tinkwanga parties parties actually nyonka mu bwanje ngare nyenda nguzibe strengthened bazongere mamani because nyowe ahintamburire period y'intamburireho mu leadership na hindebire government na neza hero parties ezezo competing na government eriyo power hine ko kuziteka umubuteka nyati ko batwara nkabo opposition ako kubo haroba kwimuka kujya tapana tayikintu cyagenda ati wo government ero kwetegereza ece kiba kugira ngo cyagenda note ko kugira uta kuchitereza ati cyo kuyambe kunweza ki ekizubu no tukugambira ngo ahashishikana ukajya utasiskira kandi wari kureba mu namazimazira hata asiskira konka these parties zikwija hata roko kuba turinga ukarenga nyinzo ukaba members wa parliament bagira ngo apana mahanda hariya yananga ngo opposition ruga yakigamba hati ito government abako baro ubwo muntu naye yakuyamba koreka batayibo batagira batakoreka so tushemere kumureba ngo muzigu nyine intekateka na parties ezo tukashime kwantu tuzereta on board because the advisors ba government ero kuberinka in power two opposition parties ntuzeta options the alternatives
hari ubu kusiyobwire government mukagera mu maybe target zanyu zibire mwine hari ubayida parties zine lifespan ito tugiye kugira ngo twareta amashanyarazi na mizi mwine to twagira suta ahito bintu twenda twagira suta twaheze therefore bika alternative generator ningana n'abantu bareba ngo package teyine cheba korire they should have an option so nyoni ndeba spirit nungi parties zikabire zitarimbi konka kutwayizere twagira mu challenge ya partisan politics za partisan nyingi one from formation ya parties aroho bakuzireta abajungu bakatwita muna n'abatutandikire bakugira ngo wa UPC naza kubari inko mu Kristayo it was bakachikora batu haza cyateganza bakugira ngo wa DP no mukaturiki bakugira ngo bakukuratara nkakabaka yeka nabakabaka atejo dene kindi hija yakorata muna element yo kugira ngo parties zikaba built on individuals on personalities NRM bakugira bachigamba NRM ureba president Museveni bachigamba FDC ureba Besigye bachigamba nup ureba Kyagulanyi ateje kintu hamwe n'ikita kugira ngo nyensia nanka kwako batakiriho ekibina kigaba hata n'ikibina naco kigenda eco kureberaho nka UPC bakajibirjingira munonga hari the late Milton Obote His Excellency Milton Obote mwana kuyagenze na pate washangu ya direta ya DP ekaberi na yeri anda chiwanuka na uchiwanuka kuyagenze yashanke ya weekending ito kitwenda na mwana kitwenda kugira ngo itwe nk'abanyuka to wa NRM tutaka building a party on individuals it is possible it is possible party reke kuza hari individual tumanye ngo ete na party yitu oba founderho oba tagizarata oba taro cyane yenda kwenda na checho aho amahero no kugira ngo aba bariyo nibija ahamwe nyoni nyiceruzana kugira ngo party za hamwe yene ko kuzinegerektingire abantu abine capacity no shango umuntu ari INT ningari yo mu FDC konka ine capacity yo kubanka member wa parliament echo nyini nchichirizana nacho konka because ngo tari mu package me ate no nka NRM ati niza kwera nkicho kwera nka rwamba NRM is a mass party abantu abinjira ba subscribing to NRM konko shanga mwine y'umuntu w'amagezi konka kugira ngo aryo mpate eyibagira ngo teyine supporters bingi ushanga kandi kugira ngo yaza kusavinga atagira atazayo so nyo hamwe nyikangira ngo parties ahamwe netuzirum konka yine ko kuzugumiraniza abantu abari bine capacity nenda kurebe cyo tukaba twine umushinja ryo mu FDC bakumwita Thomas Tayo hati deputy speaker wa parliament akaba ryo mu FDC hata ryo mu NRM ni speaker tukaba twine umushauri bakumwita project tukaba twine ngo hati na RDC so oreba ngo umuntu no bwarabe abaryo mpate ndije yarabaju konka capacity yo kwebembera zirata ajini so nyo hamwe n'inyicereza no kugira ngo yes to in parties konka umuntu kusavinga ihangariye kafu yes capacity y'umuntu ngo kujoza meyashigamba neyita abuko nabo kuri mpate no tekwa kubine that individual brilliance in you but before I burn this shackle down if we have multi-party system again, why should we think of the capacity in a person? Why don't we mind about the party and its people? We look for the people who have capacity within the parties. Think about it. Edgar, wabari munga kumfasa kazi indaro. Echo kubanza umuramugu wa leta wagurita rumbwire burunji. Obwire burunji ni mwangisaje dagarasa umwana wanje ryaha ayera kirire ninjire tadimwe hadika idugugumana mwa kwa parties ya gureta gukora iki
ahabwa recent bozi ezitwine zirumbi umwana no umuntu kwasta iwe ibyo bico garagara so birumanyire ku maradi but is now humble na jata tumwendaga ati Edgar ati but nyonko muntu Edgar mu Uganda nyoni ndeba mutwine mu nko kuciri okucandikire ningo kucigamba icyo kitwandugamije kugira ngo twine mu multi-party system mu Uganda tinkucireba reason being is to akubira ndureba zirinka party zirinka za business z'abantu bundi waza kwetegereza ati kingi yacu ko nawe cyo kugira ngo tureke kubuildingira parties on individual what one ureba history tukabanzo mbyabandize byaba amini yihaye byabebeho kwizwa ubundi bwebezo bumwebezo wabirayija aija necyeyi cyo gacu mwiterance kuko kwamazire kuja president Museveni ways are different from others a care divide and rule ya kabiri confuse and eat yes numuni kwiza kene ya kashatu ka numuni kushoborera edik garaka umuco wana uwo president Museveni kuyajira kurwo mu kishaka akija in strategies ishaka eyo kubanza ekege ya divide and rule ezo kaziye ezo strategies manya uya informed twiraho mu Uganda kugira ngo banya Kenya ninga Tanzania ntwiraho byona nimba manya ntabwo na history njiriba ninkora research eyo kubanza ekege divide and rule ya kabiri confuse and eat then ya kashatu ejir very dangerous neyo kugira ngo nza kuchitomuru nyanko eyo kugira ngo king hondana na kahafu nyondabe just divide and rule urukiza haro divide and rule kwata king umwohereze Kenya edugo umwohereze Tanzania you hato leading then hari cyo kugira ngo reka king arwane na kahafu bitoni bani benyona matuba konyure mimero nyongere ki nyondabe now ahabwe kiningambe by'umwami Edgar ninyenda n'abaturukize bona barebe because no rogwire bushikire hinaho kwikokareba ngo ikitora cyindure giye kamera toragindura wire bushikire bibina hatanga ko exposing wire bushikire buri kimwe cyaragaye because me of recent mazere kuba surprise bibina byite bitwine tukatandukana na OPM nkoko nyuma byagubana byijaya wa NRA ya goma NRA hatutwine NRM the ruling party konko twine ruling party ejo egeta nunda kunjira ngo kingi ejesadi yojire ya NRM do we have NRM as a party ombera jono mu mate district ubu kunjira nkahendera ndi publicity secretary wa entrepreneurs league ubwa NRM nitega ngwine ine kubaho myaka nki 10 tutakutera karuru hati nyoni nyendo bazorebe iyo mutebe irigare kashati nyonchiro nyetsanja cyanje chika konka tino bunda ntura ndegeriza n'amatuganye ngo karuka garaka ho ryari ngesimba itazi n'ibyo kashati constitution ya NRM negamba nkechibiyene manyo akunta kwena kuchetere chibiyene now obunankaniza expire injire nakora ba time of office expiring so kuza kureba ureba tango doi wena kugira ati me amutanga odoi tanga what does it mean he is getting all ejon NRM kambe komero mu ibaraza urikwenda kuja kumuri hatka tuza FDC hati yo FDC tukatubyaho twakora ngo haba yakavuyo umuntu bamwitaye moru yaza TV yagera tukonko umuntu umukweta moru. Time is a friend of everybody in this house. Time a long sleeved shirt. Now we are kwetegereza niryaro FDC eheruka kutera garu kugira ngo tugire ngo hati FDC in democracy kuza kugarura henye abembezo babona barumba tuye ibintu ranganja batwire muko kamane hati yitwe hari byahandikirwe ebivyo mu constitution ikishemeko ubwire buti ikintu gikorwa kitanaki wano rero naho bashyikire ku Rwanda ibintu bibire bitoro
oguyara omukamori yarabaha manya ogutiya leta accountability ebyo nabishembe kubambi bambikora then tukazeta political parties existe waza kwetegereza byaci bine cite ekinabanza kugambaho there are so many things ebitari kiri debiwe kingo ya akarura kahwire tukazomu karuru ninge care who knows who ninge care order from above kawaja ngo ko yesimbe manya nkanye simbe wayetegereza hatu umuntu gamba facts ndigahace bibina kubyata bukire byatabwa ngo aha ngureka twite chairman yije akacika hakaraga muci bishimwe wakashimwe kubana yije akacika ninga structure zozo nkazi shimwe kuba zikora mu murumo zikema n'ibintu byazo why the national chairman when kwendera phase umdebekanisa program we should not convince Ugandans ninga Ugandans kugira ngo ekitu munejo amara party system people are doing their businesses na waza kwetegereza hati FDC toka jitahiringi izina nguryaza FDC University they are hati dagara siyaguruka yakajeta na ba president tap sounding because no bamanya muntu because we yagitandikire mbanyuma y'ukuri mu kwatagana naba aba FDC so reka tureke kubyiheze bibina tumanye kubyabaho tumanye ngo hatogo yarga kandi twiyera so kandi cyo mbibine because we have seen so many people in capacity yo kwesimba konkano hurabana baneto okunguyo tesimba ogwara honka so kandi and we have generations to come Douglas ejo kwanza cyabiyona atari mu kugamba tibikora ibintu gukura asekuruza jeno w'ikibina kimwe arikuga yakugamba ibi gukora spokesperson same party arikugamba biriya hatina ndeba abantu batanye kuzaho kitigisa mawo ngo atagira advice yatweza ka opposition abo ko nkatu opposition shana yana basa kuja kutunganya kuko ariyo nagamba kugira ngo tamana rizinge ororo kiko kwa kurigeza haka kunganya kuja kwanda ingofu endiganye ndakwebaza kandi nibaze n'abaganda banje ahabwe bitenso byabo na nuko ko bireba nango na wana reba mbumwire na naenda ngo bwire bwanje bwongere hafu mwatanga kujwana rizoba bambuye n'ingere yiwabo mpereza reka mukozese ninga rikabo mpereze deno hurukize nabashaze mukubureka ko kamwe no babumpire reka tukurata nawe hategereka njera ati baseho nabanyabo nimbatangira umuntu Uganda kagwerwa tarugo butangikiriki abantu bakamenya ngo Jose nawe yari nkakirebere Uganda kagwerwa kana kahafu no rebo mushana nagumanya yagamba 3 strategies zibizire nazo ni kirizana nazo neza kahafu ngo kandi azirebere manye kwe rwo mushana gutamushana byo gutegeki umjereki umushana yatanika rugamba hati nyore kanke ati Barcelona banyabo ekinkwenda tuyikirizaneho mu Uganda Jose yamweta Amin konkamina yabira tashomero bwirogwe we capacity yekiri yo gukora ibyo birukurebeka kugira ngo iwe tinkwenda yakwita nakwanga nakubinjira kana kunda na kwa promotion we bari ngota kubasa business konkani kunda bakweduka street ombotashoma erizoba tuyina bari kwitsaka tukafero myaka 5 bakabura kumana nabona bebembeze bi manya ogunumshana gwebyo gutegeke tindi kwenda tinja wari tomuramwa ogukwenda ngungano ndirinjezo kwenda hata manyo no reba aba bandi bamba kosa za generator ogunya oriyanus generator to gusora ati nyundi umeme nani nkwereza onyenda wano kwata ngoje ndaje basa kuchana umeme rero gabutande tekino ati umanyemo ni nkwereze cyo cyenyine okay oriya yabire Amin nagira ati Ebibiina nabibinga abantu bakajya mu nabibingata erizoba tuyinara kubirya nkakansa na pretending ngo nabyenda kunkaga ariko kwa here abiriro munda so in fact where izoba is worse than Amin according to you abembeza bituyinera izoba na kugira ngo
omuntu ayabingire ebibiina buriya ari amini eriizooba yana pretending akakozesa sente z'abahi b'omushoro akagera ate ebibiina mubiteekeho but the same people akaza hansi akatandika kubicegeta ninyayo ab'okugira obu nagambye abanyayuganda bashemeye kubona bakorwa kandi tinkwenda kubakorwa nikyo nkugamba ngu Uganda ekagwero because twine kwebuuza aha bwenki political parties zenyine tutakwenda omuntu atakwenda functioning kugira ngu zirumu bakahafu ba Douglas ba Josama abarukuza kugamba eby'abantu ba Rwampare barikwenda abarukuza kugamba ngo amarwariraga mu kushashura ntungamo tigariyo nagebicupuri abarukuza kugamba ngo na tukutuke yimwahire ntungamo ebenka ambulance bantu mwe tiyeshikiri ebyabo kugira ngo babimuremere gukora yareba Josama naza kigamba jati munyihire yo Josama ekibiina ekyo kikafa ebyo bareka kukora ki kubigamba niyo ninjira ngo eriizooba ogwe n'omwinazi kukira kandi amini because wamina kachikora omushana twakiikiriza kungo bari kucegeta mpora nabari omwinazi mwenu basebo ekintu kwenda tuyikirizane nanabaha binyu no mu studio ihangeri tindu kwenda hajira ya celebratinga abo kugwa kwa Mutayinga no basaba no jote biri mu FDC utabona ba FDC bibi ojote utabona ba DP utabona ba inari mabona inari mana yetero nayo bakagirya kare nayo tero nare maje kureba kaskani cyo kureba film studios mu mukire confidence ati wareba ariko ebembera inari mutakazwara ugatsa sati ngeji eji muganda wanje yazwi takakitamuka sitero kubasa kunyamwe inari mwe kozereki hero so nandijere ni kugambera ni nkigambera no mazima Josama ninjire cyo ukikoreho research ejo uniform yawe mugejwara mwenka tindukumanya obari kujebembera no akunga wetakajwara ndebazwire sati bya play ni bya white tushaka kumwitegereza ibi bya white nke bya white byo so ni nyenda twicereza n'ekintu kimwe ekintu ekisiri hangere tutandike kukirebera omugaro bindi zirukushana omuntu ayisire amarwaro tarikubasa kusiga ebibiina byemeri omuntu iwe kore noza hirwaro ryawe ukashanga ngo buherezo buwoyine kufuna ediga tuwabufuna otandike kucondoza yabwisire kandi utakashita mu sitting room yawe kugira ngo nabasa kusiga ekibiina kana ngakiri gukora omuntu ayisire omwana wawe ogw'omwana yabe nashoma Josama kana ngambera Rwampara eriizooba hati omwana kumutwara secondary notera kabonero kunkana n'obwakuruga secondary noshanga omwana yanaheza senior 6 kilo muzira yerarikirira tuba ni mutankaye so omuntu ayisira amashomero na nebyenshoma bya Uganda omuntu arukurya ke sente zihanga ningo kawurira ngo sente ministry education hina yazikwata kazinga kandi utakatika ngo kibiina cy'ubutegetsi nabasa kukisiga omuntu edgeri izooba rukutamburiza ahangu tembi kunge sente tuzine nganagambira nani shaba ngweja irajirete bwanyuma adika kwenede bakacumukaka so omuntu atwitire embuto enguto za Uganda ninjira no wahurire ekirya Northern bypass ya Kampala imwe bakutureba no manye nguteze mu koraberamu na darahati nkitwa bariyaho mu city wareba city bakugambira ngo bakatuhereze ibyo yabyanswa na nesente sheme kubanzija hatari kuzireba nibita barukuruga hariya bakwa mukoro kugiza ngo mu city itabakwa kare ko tashwaza ndakwemura Omwihanga wahika hariya kadetito barwambukaho ukareba urutindo rubahereze gutekaho miliyoni ziganitana omeza na rwacwekiri so omuntu ari kubarire ebyo byona basebo nabanyabo kigumire okunjira mu naija kureke kibiina functioning because omuntu kibiina what are you talking about abakurugenda bakusindika what are you talking about kashat kuba kubasindika barya kora hoki edige bintu bine kubori inform dokabigambira abantu abo tinkumanya obani wo ine outitiz ni mawutine kibaratu ko ahubwo bangana agambira itehanga obiro bwatire kubaza kwana bumara ahubwo bana no uragwa kana kazarwa kafu so nyo nabampangire je myaka munchirize ngambe ibe ndagambe woni byo kundagenda abandi baratandikira so nyonyo tinchine bwo bwana so Edgar
ombizibu byona bitwine basebona abanyabo za church zifire amakati gakiruho n'uburyo aho bishop kandi bishop ayina bakazi bana kandi baza kushanga babiti ati amachachi gona gagafiro ko mutari kugaretero ko burabo church zisire no kumanyoba yatangire kureto natakwenda kumutera kiganira ngo jeje bemeka wa bishop urangu hina yabahereza Chona ejoro ko iskara nowe yes of course family yoni mwe bakutureba kwere be headed na n'umuntu ayinemice mibi turi kubasa producing abana barunje cyo edga no kimanya family yabe dine cyo kurebera ihangere izuba turi kubasa kungira ngo ba minister abari kushitamana n'umukuru w'ihanga nibo bari kucera bakiba abanya Uganda rero katekateka ngo kibina cyo by'ubutegeki kiriya kiza kuri kaba bagumene barya bunga because kibina bibe ubutegeki bero mw'abantu abantu binezara abamwe binemitema mugufu abamwe binemitema miki so umuntu ogwari kurya sente ziriye z'abahibo mushoro tari kubasa kugira kandi kibina nkireke functioning because kibina chemekwa kiri based on ideas echo no kimanya but erizo mu Uganda tari kubasa kwicereza ideas karabo kahafu na josa muntu bakimanya ngo muri rwampara kandi ankira rwampara kuko niyo bakumanya ebisinjiro tindabugambe byo wito ne bakimanya ngo muri rwampara abantu babene bakunda abantu babe basindikire ngo baba bajwekerwa babo hariho umuntu yabaremise kuzo mu parliament nerizo batubari so umuntu yisire ecy'abantu babene benda bwana kahafu ayaremise candidate kahafu go kureba nyonkana hereze kushemero akuba kayandaganise ngo naje kubata kuruga mugarari because candidate when we yabaye bembire kandi no karura kaya kasinje so dukumanka hafu yayo mugarari nanye naje kuntemera umuhanda kumena ngambere bahamanko kungwenda kuzo parliament kinda kukiri kunka bad enough nerizo banyona kahafu turya ahabu kugira ngo umuntu omwe kandi nababinge mbuzi otunindete empire hati nyenda kugambira Edgar omuntu ogwe ariyo nayitebyo byona akaruruka Uganda akisire yakateka hariya yaba nayite kibine cyeye because ebindi yo ningugambira zikazi primary za NRM aba NRM bona besimbe kunkaya arajira Kampala ango abantu no barabe nibendo ngunyowogo tinku mwenda musindike nanga kashamantu kabatamwini ubwo niwe kwenda so majority of parliament now as we speak ladies and gentlemen abantu bariye bicuika nkanshanzu abantu bakabata kubenda and no one ajor kureba na services tutakozereki tutazine because nabo kubashikireyo in fact bakangambira aho ba MP ababe bagezere bintu mwete bari kujya katuze gukora abantu kunga ko babatwire cyankwanzi kurugo baraga cyankwanzi ebyo gukora abantu babergaho abo kwano shanyine odei bafunire ege bitu byo kushekera ndabona ni ngabashe yes odei bafunire kugira ngo and I am speaking the truth kugira ngo batumye tureba MP wezo wawe kari atubyo mu ashitamu sitting room tandika kuva ringo njo MP wanje weza kwihana mutayo twase imyaka 3 ekisanja kiriyo tuzakora ki nikizakwa njo MP wanje ni ndeba ngoka ko kuzakura orangu MP ngo aretira abantu bikizo ngo MP ngo naretira abantu bwana bwenkoko umuntu ariyo naye yagusiyo rugusyo hata no mugambiro bwana bwenkoko bwo kusibaho noreba kurwo mukasheshe mpaka umwazi no wamukoraje so ninyenda kugambira ngo ihangere basebona banyabo hariho umuntu ayastamire nani nambendere na nabo ayastamire nutegwa kutahugara ibindi twena tumuranzi haza twena tirwe no shitamo sitting room yawe ninga sha TV yawe jiruta nyonye ndadagrasi kahafu bandwanire iwako tegerize ngo abo babiri ngo barakurwanire ogahwe wotegerize ngo abe kibina cya FDC waje oyesije ngo babe bo bakurwanira ogahwe ninyenda kugamba mu kitekwa kurwana twena it should be a collective responsibility okurwana kugarizi hangeri ahalaini bakahafu bunani ngamba obambagamba nabambura obambagamba bali kabakuna ndone yokira of course nani ngamba ninya atobu mweta kahafu mweta imukipa kahafu tamufaho so ladies and gentlemen abarukutureba ntutekwa kurwanira hamwe twange ekibi Dear Bishop yarga kutugambira ekibi nco kisiri hange okuba kumamba baretero busento
Josa munagambe ekintu ekibi kunko mukasheshe tindi kumanya kwa kuheza urebe kibi yakigarukamu okuguru naba yakutuuka ekibi yayenda kukirigamu nyenca karati kandi ekibi nikirebe kankiza so ekibi kyona ekisitamiri ihangeri n'ekibi eki kimwe ninyenda kugamba tikiri kubasa kusiga oba ni FDC oba ni NUP oba ni kibiina kyanje kya anti because they has individuals na nobworo bwongo bwatushikizeho obworo buri omwihange we kwakureta obusenta hata manyata ninja guma no mawa no ndakwata nk'enkoko no kwata ebicyori oguma no gitambikira ne kukurata so that's what he's doing nenda kugambira no one is safe twaba tukine kibi kimwe ekiri at the aim of the country hazawe akigenderire plan yabo mpuriya ngo hati nayo bakaba plan nje kutegeka emyaka 5 hati no jumangu batitira ari 10 so reka tukakira mwe ngo batureba turi umusana bw'ubutegetsi okwenda Douglas nibyo byabo byenga twanze kurusho wabana manye nko bata program yabo omurimo gwiti buri hasi kuri yawo nageza kwenda kureba ngo Ebibiina by'ubutegetsi mu Omwihanga Uganda Bikiine Amakuru nanga King kanye ni information ebare ina nyenda kuhereza Douglas icyo kubanza obutuforminga parties obutugira ngo buryo umwatora ogweye tuzumba ibintu akaza Ebibiina bingi kandi partisan politics ninga shomo politics z'Ebibiina notekwa kwijomo umufamily ya umukibiine cyananka ohiye y'abantu obatwarengahi owawe mwene nimwe aba opposition oba FDC ni mu muronde ways ezimurajo mwenaremo mukiya y'abantu ezo mu convincing ninga shoko na ivinge nawe ningo mu confusing orengo yagerata yakujoininga parties ni numbers echo nyenda chimanya echa kabiri nanyenda kwereza abantu information ngo NRM ntubasa ko byona tutaka bikozere nango ntubasa ko tutabikozere kuko buri yo mwari kubyenda konkana nyenda kugambira Douglas wareba kwiha inception ya rukomo rwenda kinana mukaga president Museveni arakwije nyendo baramashomera gabiri garya nyendo baramarwara gabiri garya nyendo bareta makayi yabirene koma nyendo bareka village yamiza yabire yesu byo natubikarebekere tukashira itukwenda konkana nyenda kugambira obare TV stations zestoye twino muri Uganda radio stations z'yo mu Uganda nyina nyenda ngo ahako konka nshaba mu nekigere aha tukozireho twahika 50% konka kiri 50% ni itago kugireta ni itago gukora konka nahine kiruho tureke kugira ngo tine kizere kita ekiro abaye ababene bazamakerere university obwire bwa before rukomo rwenda change na hata beje abakuzayo tibine kakwate abayije bingi university zabe ziroho enyimo hati buru regional university so nanyenda na nintungu keryo mbantu abantu akareba kabine amajuge binyanza nanyenda totere kishano wanyu mu cyaro cyo wanyu hasigira abantu bangabine enjuze binyanza so entungu kebiro rebe motoke ziryo mu reba za piche ziryo mu entungu kezire nebo nimbasa kwicereza ngo hine bitaka kozerwa kandi byo turi nshaba ngo nara yemu yitu ebiteka hamisho ebyo bitaka kozerwa ntabwo twicereza nico turi tujya mu myaka 20 ejo no gambe ni mice tuongere n'emyaka yendekanye generation yarakurate emarire bitakagizere bitaka hwire tutereka korera ngo president Museveni wara marire na wakozere cyako basa yagerata naro generation yarabe mukuratire naye ko ekore irebe ko president Museveni atakoze na generation yarabe mukuratire gireta emukorere so nanyenda kumanyisango echa parties notekwa kandi hatwi imwe kumurabe n'umutuwereka ngo imwe muri option wanze muntu beta ki alternative hata alternative kumure mutakubasa kwemera principles ni wori no jirangu uko kariyenguza for example hati bisha bakuretere sente ni waziri hati nobo wa alternative so turi tugira muri mwayombe kire parties zanyu mugume muri state first ndebere ntarezo yo mu FDC nitwe nara y'umutwine mu obutakikira kuko hafi yanaga bawura tuntu kuko kandi nabo tureba ngo no option no alternative tubakine nabo ni hati mubwira hati nogera nkijo akarho kuyo ijo kare yo musha mukuru muzeyi munonga mutabonere birigwa nibirigwa arufite embe kikari umuzeyi mukuru yakura hato yebuza abahunjiro menara imba kugira ngo utari yo bwicerezana kandi hatabajiro kubo baba imkarebo muno
deba karo mukazi mwana wanje akana ndakuba kugira fraga ya nubu takumanya iya arabire ndijo bahire ngo abari ya esimbo yashanga batazire batamuconsidering so na party izo ziriyo nzije kugira ngo nzuzira rescuing abanya Uganda nazo zinebizo byazo konke cyango no kugira ngo tu focusing akora umuntu witwaburijo namwe niyo kandi yo wayinaremo ninyenda kubagambira ngo hati ekingushaba President witu Museveni na ba ministers na ba members ba parliament ni service z'abanya Uganda bitu pate manya pate yagura FDC manya ito hati ni nshaba abantu bitu bafuna amashanyarazi umuntu warwampara afuna amashanyarazi afuna umuhanda murunja higutakashikire tufuna mizi umuntu wakashara afuna mizi higatakashikire umusito umuntu reba yo bakora imihanda abantu babona guhereza ushaka umuntu nabasa kugira bya twara mu Katare nyocho mchondo kwenda tureka kugira ngo turiyo celebrate ngo twase imyaka 50 manya twenda kongera imyaka kongo kashanga kandi uhereza tutazire butakikire hono GNTV releasing live umushana bw'obutegeka gatumuro kace twaba tugaruka ntije kwa tugeze kwenda kwata amasomo tije kwanza n'amasumu ntubanza tureba bine kitekateko cyawe n'ikibuzo ningo buhabuzi ndonda kureba intekateka y'Ebibiina na nebigenderwa byayo bikirya hamuramwa ninga tubyacyoro bitona nawe bikino mugasho arabajwitu ningashi abanya Uganda kubari utakarwa We need to identify leaders who know people's problems, who know people's needs, who know what people want. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last 2 days is a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the politics of our country. School erikshangwa omuriboma kacheka harguria NRM offices nabamanyisa buri muzire wena kubeine ebyogwegese burunji munonga w'abana bato omuriyebyo harimo kuza ebichoncho by'abana nkuko ishongora nebindi binji nibebembeza okutina ruhanga passionate to one another, forgiving each other just as Christ has forgiven. kandi abana nibabarisa jo mushaha beinena naho kumura harunji w'abantu nda kumanya birukicira hotera note mushanju 2 19 29 58 narishi note mushanju 5 mushanju note mwenda 3 9 Omuzeire no yendisho mero umona twara umwana kakuru umwana gugwa ruhanga yehumure Code High School seta bajo neja kwikiriza kiroto cyawe nshangwa kigunga trading center kiromte mwene chweka ukuruga hargudo nyigendo wa Kampala na Jinja. Code High School nisho mero ya mixed O na A level mchomesa arts na sciences kandi abashomesa betu batendekirweje omukwera abana okuba bebembezi barungi banyensia abana nabaryaje bazanaje kandi bashomaje okwehandikisa ne kugenda mmesho teresi mwezi okumanya biri kukiraho 0 mushanju 3 5 2 9 nina ninga 0 mushanju 85 mushanju 2 3 ebishare byishomero ne basikira buri muzeire leto mwana wawe ahari Code High School tori kwisha kwefuza. Code High School, transforming tomorrow's leaders today. Aba Christ Heart Ministries ni bakwisiho program The Encounter hamwe na Bishop Isaiah Mbuga. If you claim to be born again, the life of God must be inside of you. And part of the life of God is an attraction to go look for the full part of God. Otafewa ekigambo cy'ubwenje Oshurirwa ekiri muri Kristo
if God doesn't heal me, I can still do an operation. And then the gynecologist tells you your womb has no capacity to carry. That's when people wake up and they want to pray. I would rather you pray now as though you have no option, so that anytime you're confronted with anything, you have the ability to withstand it by prayer. Program The Encounter buri Sunday kurugasha ikomeye network kuisya shahemwe zomwa. Nensara y'ikigambo ohwirimo amani ohindukira umutima King of Kings Church hamwe na Bishop Silas Saiba na Bishop Nicola Saiba mbakumaisha ku Sunday service nsanka shayi networka mpaka shayi na networka service ya kabiri etanka shayi na networka mpaka shamushanju networka prayer extra etanka shamushanju networka mpaka shamwenda youth service etanka shayi komi networka mpaka ikumi networka ishatshabe hamwe King of Kings Church ebyobyona biterere King of Kings Church, loving God, loving you. This is GNTV, releasing life. We need to identify leaders who know people's problems, who know people's needs, who know what people want. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last 2 days is a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the politics of our country. kimwe n'inkwibaza guberera kubayo tujye mushana by'ubutegeki ebya kampanka burijo na nakugambire ngo mukire kace tujya kubona twata amasomo briefly waho ryo kweno safutera sumu waza kugirana yo kuwa wasa twaburaho ugiro kwa wasa kuganiraho nitwe abo kwandika kwata amasomo garinganire then tunzemu bitu general chief cha program y'igirizo tukutera toki no kubasa kumurika tukarebe bina yemerere bitana habo cyo nabanisha ba producer tere namba yitu yene yesumu aha screen then kora heze waze kwata amasomo kabira afata sumu kora gitere nyaburaho tugambira izina ryawe naho watera orabuke obase kugamba ikibuzo ningo kubuzwa ubasa kubone ndo bigenda kumisha konka tutakagira amasimu kahafu okugurko muri omdibina ukarugoku ukazoku ninyankarugoku nkazoku ninga namwana bembezi bibina bina bitwira bakaba batandika ikibire cyakire ngo areka tukiyo tuzagiye kiretira abantu batekateka ngo bibina tijyaje serious abantu tubashitwara mu rwego yewe nunga editor icyo kubanza cyo kubasa kuretera umuntu yagumana uko mukibizi n'iki arukuza umubwiki to me menshonga nkibira n'ingisha rero kubanza ekeri
icyenda n'itanu bakora constitution y'itu ya Uganda kuba kizobwire bija bagira no we should change to some multi-party system. I remember the referendum konka behind referendum ejo hari abantu ababire beteguye kare tsinga abandi abana nakugambirire strategy ziri hati badandika kuba confusing n'abamwe cyabire kirwe kibagiye mutabara no kukimanya hati nico kurebera kuba movingire ba moving abahikarwa hagati badandika kuborabura barebe kibaramo kitacu. I remember Bobi Wine akamunyaro wa Besiki barize zimwe Bobi Wine we yabira barahakagera Besiki but later on Bobi Wine yasharamye yagera tanani nibasa kuba president so niza kuzomukibinga. That is one way kandi kintu muterekana sa program ibyo binano bireba. We are not safe in multi-party system until when we are safe. Noza ushanga kahati Edgar uzasorukoze sizina ryawe. I don't know where you subscribe konkano ushanga kahati as to kizamanya as today bahura dagara siyaza fitandika ho political party kandi dagara sa intelligent nobamanya ko umuntu uri kuza kugira numbers hata bakwata Edgar bamuplantinga yo nkandega konkajware myenda ya yechibina cha dagara si. That is one ekigendererwa cha Edgar ninga shumuntu ubona ko bari mu kibine cyo ngambega no kuretera ababa bakuba bari ahantu ko bakuteka tekere kibine batakwatagana nambwe no kwereza cyo kurebera the confusion that has been in FDC etwire intended mbere nimpura hamara kagomuntu omwe ari kupininga the current speaker of parliament of today ari kugira ati imwe mutakari wakavuya karyo mukajuru ndijo mwaye buzabuza ogogu Anita Mong nuwa kusinga yo kureta kavuyo mu FDC and we have seen a lot of things happening. Edgar dukwendera tukuzo mu masimu ekindi abantu bobonka bagyo mu bibina tubakumanye kibaru nibarabyine mamasiko for example gatumye kibina cyanje the more it confuse me hati ngarakangira amasiko shangu mweno wa dagarasi ho hachi umwankiza kushikayo shanga yo kandi hari yo mu rugo rukose kusinga yinani hati chindetera nagumana inyetororo mu multi-party system ubakuba no njuka ndukutandika nyoti nicerzana neco kugira ngo ebina byo butegeke bicirimo muramo kureka bacyaba bine bigerero byo kugira ngo bahange hembere kugira ngo bigume bahondane barugumiza mu misho. Okay, we bari muno so na nshobora ngo teresimu yawe wabana manyanguryo ko tubase kwata amasumu nkadira shatu tugeno mu misho tubanze tureba habona mu bitu bino guri zoba waza kugira ngo ibintu byo butegeki Bikiine makuru ki Omwihanga wabana urebe ukwe no kufura abantu bagira ngo itwe nambwe n'abantu binja bumukira kuba nimbugana no urabagira ngo ipe baki kubera n'etanu twenda kwesiza abana nkogu bazombi biruru bwabo itwe twenda kureba nkumira abana mukaga tuje tinevi ingo kuramba bajya kushaba ngo bibina kubakwemerera mu kugira ngo baze kuza kutuhereza ukondana n'ibindi kebyo kutwakubasa kujya twimwe kai. Hello GNTV hello. Okay, no wasa kugeza hotel namba ya simu yawe yaraba muntu tujya kwa tuganire. Hello GNTV tindi kumanya esimu kandi rizoba zitahenda kuba cyane. Hello sebo wata ndio tingine shonga mazina na watera na tera katete amazina cyendeza TV yawe amazina ni wanyeto boto TV amazina ni wanyeto boto TV. Yes, TV kucyendeza TV yawe akine mutumandi ona mazumane no kuba mu FDC nawe kageno tete ndakara nuwo bari kurikiriza na ure umurwana wanje ko nakine mutumamuzi nyuma tuwanaremo atine mutumamuzi neruko mu FDC neruko bakaki ona mutete nuraha yeshuba ayere ibinakire n'ibyo cyabo ariko ko kwa muntu ayikize ngo bari n'urwe iyo batuninge mu gihanga. Okay kare murare
ubari munonga kandi ni urarye. Okay, so no wasaga gutera sumo ndagarasingira wahurira mu butari katari kihariro yari tuba kureba habwa cyo buri kimwe cyo nabakeje nabagira president Museveni kandi nacho mungerere kumvuza kugamba ugiye uta out yo boreka mwe n'abantu kureba ka wageze ko na correspondinga tuburi kintu cyo ne kifi na n'ibiryo mbibine bindi byo buyevezi nata president Museveni ariyo narwana mununga kugira ngo kibine kiyenye ekeye yitandikiraho kigume cyemerire ubwire bwo kuza kugwa Museveni nabuye tatu tujiro ode ntakagira amaso ate engineer Steven webare mukama wanjye abajya tona ndagasa tini tuma mutuma engineer bwe n'umukuru wanjye kandi munyano wanjye of course wetakiciriza nagananye abo kuba ngiye tukiciriza nagananye nimba nyangu atitwe kana gambiri twabarokore esubiri no kujambo buri izoba ino muntu ari kwija kutwegita ino ari kureba umushana ati engineer Steven akiryo mu kirimo because ko kugamba kana gambe ngo woryo murokoro karaba abasinzi wabara bahuru kuburengera mbamba tegateka ngo ryo mugwira so hati bono bambare bo umukirima cyawo bambare ngo no bashike so ati engineer Steven wachaka kwatirwa yo kuri umwe nare mu yabo nama in fact weta kwitezana ne buri kingu gamba chon na manyangu enaremu very hore tegera shonga tisheme kuba ninjire cyo najigamba but in this case koko nakushobora ekizibu cyona kiri omuntu atakwenda institutions nakwereza example ya churches omuchache nho hantu aho shime kuba nuzuka shango ubuhumuro ninga shoro dashime kuba no expecting kushanga kazi bukona kunkani nyenda kugambera no rebe kuba tindi kujumerera makanisa tugona kunkani oreba ba individuals ahabu kujya abantu institutions ezirukora twakine bantu bo kureberaho abantu basisikire wahurira abantu ngo bambiruse ya reveranda ngo bambiruse yo mbici bakujya kuri seseni ujutana no mbici wo cyaci wahurira umuntu ngo abenaza kuba bishop ngina abantu ara petition ngo abo kugira bashanga ina bakazi babiri uje hati aho kubura ngo mukristayo ningo utana no mcyace kine kibaye so nje nagambira ngo kuba mwebembirwe ko because amahanga agakora kurine basebo nabanyabo political parties ne bazikora ahabo kugira ngo zirete alternative ideas ahamo Omwihanga kubarira mu democracy no in fact na opposition ukushangane basa kureta idea bakajibayinga konko Omwihanga yitu baseho nabanya bekinkwenda tuyikirizane tukafuna abantu abahambere kuruga kinana abakwatsire embundu nerizo bano batekateka ngo bacihambere entebe tubakutekateka ngo hashime kuba haraho ka democracy kona tubakutekateka munango hariho na alternative wori mu opposition eyoshemire kureta bakajibayinga therefore we natitekatekera ko uri umuhekera natikateka muna nekibine cyeye cyenyine because kahafu no yaguza ngo baherera ryari futera karuruka inare niwe Steven Nochimanya bahera ryari futera karuruka ina structures za inare mbaziherera ryari kimanyi sangu na numuka umuntu atakwende kibina cyeye kikore kandi akubasa kwiciriza aba alternative government kuba nibo bakufunctioning ejo tinkumanya obabanya Uganda nibiza kunjenga naza ku making sure agire individuals abiyihama konkecho tukiri kumanyisa Edgar na nabinyina ngo noba wamara mu position because opposition na itoba kugamba ahabinde baremere excuse me ahabinde baremere kora ubutaka kozira hariyo Edgar mwamutaka tukorira hanguto nunji bwana Steven mwamutaka kozira abanya Uganda de Steven ni engineer wa mizi ubutaka rebera abanya Uganda bona ne barekeraho okunywa mizi na ne ebinyamishwa opposition dero kwiza ko Steven na argarwampara abarwampara abantu bakizo muhere centers zabo bakashange mbaze bashemeye kubantu batekateka kubakora hetarumu opposition neja kuma ekozireki ero kandi speaker to kumanye byamubireho kuyagerezaho kugamba habuguto bw'abantu na nerizo bano njya ngo office nazayi banze munayigura ho mwazi agaraka abura abo ni haba kumureba ku so hati nyenda kugambira mwa muri Omwihanga nke I think orebere ahari investigative story
iyo munyamahurire mutahi wawe yakozere ahari intungamo eshemire kuberga mu first districts because President Museveni na n'umucyara we Janet niyo bakora ki niyo barukuruga kunkani bakorgambera ngo bashangire health centers ezirukkangazinga eziturana zishashurwa emishara eziturana zifuna emibazi eziturana zifuna esente z'abakozi ebyo byona biturana byija konka kuriya zitariyo ningashize temizimu so washanga echo nikibo muri intungamo district hati buzo muri isingiro harumuki buzo muri imbarra harumuki njo nakugambira ngwebe byona byabikiruho itita baruhaganisebi opposition neja kugumero noja kutwara yo babero bashatu kunka opposition neja kugumeria omuhanda hello GNTV hello tindi kumanyirizo wese muyito ko yaza kuba abo banzo dure starting ubanzo turi wese mu kuyababo kuba abantu bamurizo kwenda kufitera kungateri kurabamo jazaho kumanoterese mwejo Elias Queen yawe akire kona ninja kuba ninkukwata nturebe kugenda umisha King yes no mwakugura n'abantu no mwako bateko kuba Ebibiina kiza kuguma ko binafia General Douglas ko Africa it actually mugreta ngainarem mission yitwa yo kuwekeninga Ebibiina konka nko kumayetwara ni mwabandi nuko barabatwara mwe shatu umuntu twara arete rukumo kazakira ukagenda waza kugira ngo tuwagenda n'aba NRM ushimwe kugira values z'abagumuine yes hello yabare program abare kusima amazina nabo batera amazina nzaje batera mu rugeri nanyenda kwebaza dagarasi umurimo gukora kwecumesa watu mukuru munonga kandi funda okay kandi kahaferizo wakoresha fayo atisaje kansere porgayo yero musana president musozo natwa tremezi atakuya kubwire obakarwa kubisho brazitachoro mwende byo mutebuze cyaryo nakora ebira kakaya tina byagiramani ninje cyeje cyaburwa mani so aduna kinza ziye cyagambire mwenu iwaryo namara wizira so umubufu umubufu inati byakinye murana byakinye uko zabuze okay well no hello GNTV hello 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 GNTV yes hello hello Chendeza TV for me auction Wewe kusima konka Chendeza TV volume yawe kugira ngo tukahuruzana je amazina nyirakana banyatana wamanyatana mwakati na terra kalenda birori singiro yes data tukurire nenda kusima baganda kwa teritori izoba konko kuzoba mugambo katwa amazima nkawizo witomera kahenda eresenta ya kasatu kahenda wagana sangana pana do itarumu okay hello hello GNTV hello hello yes hello Matula mta twine shongasha niwe nanye amazina ndi ibasi kudaka kuba nanye ndasima mwana takira igando lyagamba fonyire Wanka kibine cyaro umuntu cyo tutabonire ko nani mushabanga yagenduke azware ekare cyiko y'abandi bashwi okay bari mno ninjira naija kubona nakigaruka mu njya ibasi ogurwa kuba yakushobora ukaza ko rero gatera hasumu akanakire ko kubasa kuba ndetwada y'amasumu birashatu ukine cyo nashobora stakagire ningira
n'abandi yo ningeza kubashobora abanyarwanda ngo patize Douglas ajware kara ezaba mu bakora abajuri so ukinye abantu ugakinga bari nuba nyowe bayigawe ndio ayinarayo konkati inkwicara na kubapa umuntu pate kiri ni mindset orientation kama yawe na kugira ibintu byo kutaganira kweli uri nari nyingi wa NRM konkati tukuza kuba NRM eje yabe ya yes manyaka kwale batakubibasa no ati izo nteko noreba ko kuburyo mu family hagire cyashishikara urubijiro karugamo n'ingakaje kedrese yakambuka ukashara muti kanje ruge mu ngende the right person no wajira twonkenje yitegize leta urwijituru ningo rwije dresse cyicwe tugikore in fact nyo mu banjati ni nyenda ba Douglas ni nyenda ba mugisha muntu nyenda ba FDC bona bagaruke kai umwinara yimo ebe batwire tubikore bayiboreka ngambe opposition y'ingeri twabasa kugiya hatko yaba yumva gira ngo muhanda gwa kahenda tugupozero baniki tukora muhanda gwa kahenda ogwanara hello GTV hello yes amazina na waterra amazina James waterra ngai aterra bale sina na kila kusimamishwa na mkingi abwa ekigambo kino ndambira kujina kandi tukunda n'ushobora kugireba ubwo kubera mu kibina bakabigamba kandi bakabisaravinga okay nakushaka ngo bavugisha kutanyara bajogwe hello okay ngwaza kwa actually waragahota kachimanire astanyar bajone Douglas binjira kandi no ANT so ngano reba hata opposition yona Douglas babonye mwena mukaba ba FDC urumva yakini ndoko marira itwa bayinarayo deka ezenshonga ezi twahirirwe ba FDC bayono bagamba aho abantu poyimba gamba tuzitereze nabwo pate yiteraga kabe strong muza gushaka umuntu yabatwe naye kwasa ngo umuhanda tugukore rero turebe kandi cyaragaruka kugira ata kwekwasa ecya kandi ni nyenda kweta pate yanje twine kadazi ntitepo garuka ground kumobilizinga abanya-Uganda kafu ni ndiro kigambo ntitepo garuka ground kureta sensitization tuganira abantu batakumanya NRM mahire Uganda especially abantu abato uko akubana areba kwa kurira abandi bagamba ateka ngo ibintu bisiski konka ko kuzagamba muna n'abantu abakuraho bakugambira Uganda herugire nanahiriyo neza so ntiteko kwijagaruka ground kugambira abanya-Uganda ngo ahitwa arugire tarungi kandi ahitwa ikanwaro ahitwa haza kubabonye konka kandi tureke futeka ngo umuntu wa NRM owakugambira ngo iki kiterire ngo umuntu wa NRM numuteko kwitiriza nabwo tukaba criticized kora ruwaje ari saa tutasibira kikaro kandi ushimye kusibira kikaro umuntu akakugira ati nanka tugotasibira kikaro wariki kumureba kubi umwawe yakira kiyakwabura kandi wabo basafishiterezo kagumizamo nibwo turatware pate yito misho ekabaho imyaka aba badagarase bakagaruka konka grassroot aho rero ngamba ngo abantu bagaruke abantu bakikiriza kingi mu mbagaruke abantu grassroot nabasa kugaruka because twaka hafa aho kuboba atka hafu yakugira ngo aragire umwishe yazo mu mwana kandi taro nyango umwana nyangasho nkundo mwana wawe so ka after jire mu NRM kandi akubasa kuga mu NRM ninyenda kugambira ba NRM batayi banje dene kinde kiri ntuma n'abanya-Uganda bo batamwa NRM nyinda kucuga tugiziremo abantu babiri arrogant umuntu ari mu NRM wacu kuvuga nakugambira bushagira ati imwe tumwine mani timwe mushobora abantu umutware yakugira ngo ashikire mu irwaro yashanga atarimo imbazi mureke tube vigilant imbazi ejo mukiri kwara baro umuhanda gutakozere bajya mu muhanda kananka tugukozere sente kuzarabezo tuzi following umuntu kwara abarire sente zenguzi kuba yabamukwata bakajya mu nankarire billion yesente ajigaruro
twate ibintu byo tubiguze tubigarureho ikora abayine yo gukora umuhanda mu bunji wa mitaziti to making sure ngo umuhanda ngo gwakorwa ko kate byo kugira ngo nanga yarye sente ngo no wayinare mutumurgeho ngo nekada ebyo nabyo nibuza Twitter pati to be principled tugaruka pati mission yita yaberye yaberese pati yitu turwanise corruption tukorera abanyarwanda services ikabanyarwanda rero Uganda yongera mission nari pati yitu egumize mesaving emyaka mingi ngo kutukorera pati zindi nabwo n'ikindi president Museveni witu ntumukunda na president witu konkana wenda ntiteko kwiciriza ngo nabo naza kusyobwira weyo muze witu nakura ayiciriza na young generation so hata chiroho tutaka yachiro konkana bahadira wale batekateka ngo bunda riyo na tuyenda president Museveni witu na wasavingire emyaka yasavingire ayiciriza umuntu tokere mo stronger kandi wagumare patron witu and advisor witu bana banje tukatwaza tuti haza pati yitu msako gitwara na generation ije ezumi kwa kandi ati mu atandika ko yagura mangu mutandikire wani papo pate wani bici ati bitu birakore mugaruko mu nare tu building arara hicina tucigamenke cina tucitereze tugumize mu tutamburu babaye kwa position mugaruke aba opposition mugaruke to building pate yitu kandi nangwe nyoni mbasase bwa opposition na nabo bebaza imyonka pate FDC mbeni ngereza kitinisa kuko kandi atwashanga ngo abakatonga bayo bagamba na nabana jana kumbe na bagamba abashija bakuru bemba guruke bikari hatecho ncitana n'wana na kuzo mu opposition mwe n'abanyarwanda naho imana mwenda kurengera nayo tibirije mureke tugaruka umena na mitenju yitu tujombeke a very strong to the young generation to build the party to kafu yani ka information wewe manonga ico kubanza kingi hari umuntu yateresemo mu rubiri yanje atakahafu watensaje atenchire tobare munonga kwagire nare mu atkandi kumeno koro utiyonga kada murungi nibindi watensaje tumusha tutandikire ku rugayo enshonga tukurugayo kureka enshonga no kushobora umunyarwanda ugura umunatu akacenga umusubmission y'abanywanyi banje na King yagira ati manyata no baramashomera no barenguto ebyo byona government eje itakizire bikabiro arengura konkanya mukabe ni n'umuturebera ari ikikinga hakaro umukazi aziro umwana muto akaro munako ubwo mwana nyina yamustamera kubi umwana yirira hihi yambuza mama ebikabitali bya burijo niki nyina yareshweka umwana yamuhama yambuza tejo niki mama nchiwashirika nyina yamujira ati nerisho ombuto bw'umwana we yakwata mu niki ngo nerisho hato umwana yija yamuka yaza yishoma because akakwata ngo nyina akamugera ngo nerisho bija bamuhereze bigezo byo kurabira aho kuza kugira ki kupasinga we yaje answering kuba mbuze ngo iki niki we yagira ati nerisho ekigezo cyangu waza kwetegereza icyo kigezo uwamuretire yakwe bigezo ni nyina kingi thinkwe na ngutuzo muco kugira ngo no marabe yangabira twonkaye nani munubona abe mucagira atera mwabana nebyana hathinkwe na ngutuzo muri echo kingi baba budgetingire kugira ngo rwampara yeshemirire kufune ntigana iwo kargaho kagure ntibiro kaziretera barwampara uteye tutumwazireba yesu nubo waretende kunkaziriye 98 zaza zagasara cy'abanyarwanda hatebyo n'uryo nakubirira nyina ngundebe NRM yereke kutujumisa twatu bya TV kingo kazaho kagente 98 hati nyonka za gambire ntibiri zugumere kingo kana Rwanda rabo kashati mwimenjo echo kurebera me and him were the sophomores hati nyona king for your information umwe naremeje bakutera amasumba katukurutsa izinga hati ito turinka bahakuzi abari kuzokombi kumbakaribwe njoje bakagera bakireto bwocu babuhumuzameza hati nka king bakamusiga mu hati jeno za TV ugambira abantu twaje bwocu kumbo bwahakurwa bwabare kaza rabaza vuga mutero ndagomba karabe nabe akana facts to stimbe no kabinye na NRM murekebe NRM yehurire tureke kugira ababo kugira ngo erumwe abana nebyana kuba yabaje mu nentigana nuzakwampara reka hagende yentigana batatwara tu examples denchena na munana zikasigara mu rucece kingi NRM ninjikunda ngisavinjira in fact nyondwo muhajizi wa Museveni nenkoraye
kandi hati ndamunindero ngo really after Museveni umwana aramunayije well trained are disciplined umwana nturangu yes is good to go abana bakwenda competing na they have that chance we have seen it konka tureke ina chile chance yo competing na kumana yes abantu bona kama because hati to year multi-party system party zitu twa tuzombekereje ahara ahumurira mahe yagira ati naye simba to munya Uganda na yesimba dagarasa yesimba nangwa niwe Edgo yesimba and here nguna king ndihura yoko yaletia ngamba nguna why national tochobwa president which is okay omutebe kansa which is okay utakuja kumadira ya national kashaka to kuhajira nicho isinyona ndachuzinjire king takunje kure kachigaro we kunkombisinga ngo kunabihurire ndukwendera noreba nibatukuritisayizinga ahamwe twanga amazina hona king vision ka umuntu mbarariya re tumuntu gamba tugaha tugambera enari ezinguto zirumara mbara enguto zirwambara ezabire zigezo korerwa myezi mukaga hate nguto zazo myaka 3 zikahwiri hato umuntu yabuza twayi bamwe to opposition we really need to know then I hate things such as NRM chikatandikiraho and on the other hand mwetaro umuntu kunsasa kakada wa NRM bito ogosasa watabona kaseko taro deba ndiaki taro umuntu kunsasa kakada wa NRM aho kuza kushanga kashanga yokada wa NRM ya TV no gamba kunkibyo rukugamba to kumanyana nenga bana yage yiri muneto ruya buzo ni byinji koka answers ninji take a scenario wane reba kubjiro kunyizire nindundane mbozi yona izire nebaho omukibina cha nupu omukibina cha FDC nesete za NRM ezere munizo barwanisa kanda kahuri bakanda ba NRM bazuri kurwanisa ruya kanda wa NRM aho there is a problem ukano kahafu kandi nukuyaga tundi kwa abasakshobora atemya prosper abenje bakumanya kahafu ai kahafu yarabererizo batanama nisaba wala yanyana nada kujantika kahafu konga niyo message we need to be realistic in this kahafu yobare kuno jangu nani nchimanyirizo ko ibintu bityo erizo position yanje nani za kugerekera kahafu riya webare okuba ebintu taroxiska kahafu ya necho wefume yanje iratakata irom gamazi mataro ebyandikiro bijara mwenji tare hechimena chimwe chishiri chikwe chitarushuru kati mchoko rebe byabanze kweshere ko opposition time has come byargaye buri muntu naruma mugenzo bareka hafu nyenda kwebanza kwebaza abamasomo abayanga byarema engineer Stephen mukuru wanje nakora musakani nkunda owechiti nsara ya bomu rubiri nkunda sebo and ever see haruna James ya naanza kumpereze chaburo kabande SMT yaraba muje mwe bari kuterese umuntu no kureba program nabandi bingi chaburo no hunde ndachura kokanyuti ndi wa FDC konka niba comrades abo kuba FDC titwe twino kwicereza nk'umuntu wena ari mu rugendo orwo kureba ngo twebonesa government igitutegekere myaka iri nezo mu makumyana eri kutunyiga umuntu ogwe wena n'umunywana wanje by the way we have very many mwana Edgar abari no mu NRM kunga bari kugera ngo bwakero mugasheshe nyohine afande omweti ndamugambe mazina nowe kino waranka mpanga akanjira ati mupushinga izoba mwakugera mbi atonore bitokera kiro kitwata ati nkatwagire kitwakora ati tuba twagwisaka ati koka kumurigera ngo at band nito turuba tustera ruguru so we are casting was a chikoro of course people was a coinsurance so we have very many people in NRM nabo bari kutushabira ngo umurimo guturuho gushikire government egikurnegwa bakareba habusinge abo kuba nabo banyije ikahafu ya confirming nguna sasa akanta ko kambonera rekanga garike nguna sasa na nogwe kada alkweta kada wa NRM manyeze sentezo riyo no gamba cyo nani manyisa abantu abo esenteze zimukura ngo bagabire nabagabira abantu bamwe bake nesente zabahigo mushoro abo kubatinga huire mu president Museveni aguzente za kisozi
tinga churire bwana Edgar no hurango kwa billions z'umushanju yazihereza abantu abamwe FDC uburango akakwata rwakibaka cy'ikindi abo kugira ngo bakazereza ngo babiyakana so reba aha level ya kano Dr. Kiza Besigye ayasigireho murumo omwaga kandi akatahe shaka akaba doctor wa president Museveni for all those years akishaka akaba nka political commissar akahika kumara avuganize bisanje abena yahigaya kakugambira ekigambo ekigambo kimwe Edgar ekintu ekyo kikirezo nakugambira ngo sente zibaresero mu FDC akababuza hibazihire bamazire emyaka 3 nabuze sente zimukazi yanka kunka wakayakoze research ye because akatwara seriyo namba yazo Bank of Uganda because you also has a network nana ngo munda yabari umunyamahe yakoro kucundoza kwe yashanga ngo sente Bank of Uganda zikahiwa mu State House niyo yabezitwire yabuza abanandara amafabe sente zibakazi yankai so yarga akagambe kigambe konka the point I was making here iwo bore bano bakwate sente zo mu umushoresheme kubanza kuhereza obuhereza bakazigura abantu bake iwiwo muntu waburizo baturana iwe bakubarankai okuhereza oburagarikira tujurote ngaha because I think go kurebeza pashi baho nakatanga bwembo muha ecyakoro finance noreba president wa party reka wanje witi singero arahaba bemba chura ninjero kabareba parish development medeje yo kurebe ibaresire bajefa abashiza bakabaraganisa na ka million kamakutabe tugera hangu tikine kikakuza gukora kunga abantu babembanjera ngine nawe mbasayiningere mitwara ashatu ngo kugira ngo weza ashatu ngo nuzozuru ngo sente bayoherize nche bakura ngo bohe kasiko ku reporting aka bakugira ngo boherize sente nche ngo million yamwe mu kibaga n'abantu bashatu bana hato shango umuntu nasayiningere mitwara 30 ngo nizo yihaye kunka in return na isha kugariza yo miliyoni so twatwa ko Omwihanga area level gejo bwana Steven Nyoti nyine cyo busas tinyine kintu cyembabazi cyona ekindi kubanza kuendeza NRM ngaje mse kuyananda kumpabara ngo nganduro FD tare kide cyembabazi na kimwe okwiyaho okubendeza okugwa mukaturekera hihanga yiki okwiyaho wale mwana wanje kahafu yakimanya real ngo kizo hate kitwine ne NRM ninyenda kugambira kahafu hamzaho kire kizo cyawe ne ekizo ne kimwe niyo ninje nampura nubansisi nuhura bagira general Muhozi ari mu myaka 5 kuko ni impura mu bari umbareto umwana mureke kusuruza abanyayuganda umwana w'imyaka 5 ari nageza kubana ni nyenda ngo bitatanike kubireba nkoko kubireba abo kuba akamuhera munonga Edgar ninyenda kagambire kahafu ecyaharaniso bwana bwembeba na no bwana bwenjoka kahafu nebbi byabanye nabo na nabishebe bakora wari bakana kenjoka nutira mutwe wari bakana kembe banutira mutwe ahabwazanyire kizukusiga twakora ngamba twebye zabone yabunyamije abamnagaragira nabona mutuhedere niyo moderator nashemererwa nabwo nashemererwa ko wari bakana kenjoka nutira wari abantu batureba Lin Oliver Chirizi Amerigo Deus n'abandi batsindikira message nazariba nabo n'abatera amasomo program eji nerebwa abantu bingi mu n'abatera somo tuzaraba mukonka nazariba banja nitwa kayita kuri nyowe nko muntu wa NRM akaba ikano no kugira ngo hatana no bunkwebuzabuzanda documents zanje zona ziriho NRM nanangwa n'umutima gwanje ndi wa NRM kureka ekinkwe ngo no utaragure ibintu byafite ikinkushaba NRM yanje yindi time yituruho niyo gukorera abantu bakatandika nitwe abinji barino bagenda kane bakwiye kwasana babigamba umuntu nakuje tumutwarire imihanda uko mbazi tingishangireyo amashanyarazi agakatushikire umuntu muri kamashanyarazi tugahiseki abantu nk'abanyarwanda arabitu ayinkorwa specifically ito turu nyonga speaker wa district kandi ngo mweremezo wa mwizi ntuza kubakorera namwe naturiye mu cyo extending amashanyarazi
tujye muco kombeka upgrading health center tuzi namwe twazagaruka aho wakashatuje ngambira amashanyarazi ahura bimu definitely ninja tereza reported nzabitire upgrading health center tuzi health center fees tubwinaho sente zo gukora imihanda tuzakora imihanda mu sub county zone upgrading imihanda ibonera ko twicerezana ngo abantu bo witu baba bine imihanda mirungi business nzigendo misho kandi akasente nabakabo tuzakombeka amashomero nabwo turebe ngo abeje bitu baterera nyowe no kuhendera nyenda kushaba abantu baturebana n'abanyarwanda namanyango na president n'abantu b'ingene bagireba abakusya itwe nyuri wa NRM kandi ndinda kwika ngo ko gambagira bagira bata abahikaye ntubashaba ngo period yitkozire ihine bikoze ko nk'abanyarwanda nabatusubiramo byinshi mureke tureke kuregezo kashongo ibintu byona bizere biterire kandi kumuraho umuntu yaje wa NRM yagira teki no bakubata wa NRM bayizaho ariyo wabatendije yagira twonkete cyaterera mureke dushitame twishume turebe ngo turagira turashitereza nuko pate yitera gumize meko yongera nibwo turayikora abanyarwanda bitu tukatwara amashanyarazi abanyarwanda tukabahereza imihanda mirungi amizi by'ubwegese ukashanga Uganda bonire na no Uganda agira umunashemererwa rero kandi na pate yiteka gumaho imyaka n'imyaka nko kumukorera zindi izo menyera kusimamwe n'abantu batureba na management ya GNTV twereza opportunity kuja twa interfacing n'abantu bitu kandi nimo abantu batureba nyenda ko yobaza time y'imwe watuhereza mukamari mu wezito Kahafu Kingi Douglas hamwe na Nedigan ko tabatutiyo kandi ko tabatubino umushana y'ubutegeki ni kusiba ni kwebaza we bari kubayo mu bari mnongo barizo kwenda kutera amasumu gitu gajya mu buzuberizo bakonkani bahamiza ngo ndije kumantuka kwata burashatu ugashahina mpaka ahashaha mukaka ko twatuyo mushaka y'ubutegeki kandi GNTV n'ukore radio batagana mugasheshe morning blaze mukama bari We need to identify leaders who know people's problems, who know people's needs, who know what people want. Nobody should think that what is happening today or what has been happening in the last 2 days is a mere change of guard. I think this is a fundamental change in the politics of our country. This is GNTV, releasing life. Lomax School zange obulamu bwange byonna ebyange mu Yesu bitaka bichi Yesu bwe yagamba talileka kubange Yesu ngabo
Yesu twala ebyange byonna magezi gange bigere byange mutima gwange n'engalo kwata omukono gwata nyambo mpanirire